guys, ini yo phone unboxing po Realme c31. So unboxing po say kichuan gado kita nang lang dun ng paklangon po. Bujar so nang damen ta. Mane bujar pan po chala. Order balik. Ani itu mah phone hai. Ni phone di. Asila. Unboxing mane pamu खुलिया ले है sta non bank के अंगटोन बन पे याला yo unboxing pa ya agak charger lah USB केबल चार्जर लो hello phone ne Realme c31 okay. adore bang okay. $12,000 $1,999 lalu ador bujar long nam bangke $11,000 lalu ador lalu ko ba extra nang dunde lah extra 6 sudah bangke nang dunde yo kutan lah phone này đang xem nó lang mà iPhone teng lo camera speaker tak se doko la hello ador ke na ke ador ke 11,000 la lo RAM bang kon GB RAM ho dak tok te oh dak se RAM tok po nalo lake ador binong de lake 12,000 teng lo yo 1,099 mati di 12,000 le ini dak ador ba bujar long mati pakom jat pen pela 11,000 lake RAM tok te dia ini 4GB RAM oh la yo okay 4GB RAM 64 memory pala store lala lagay charger lo yo lalo charger lagay charger केबल lo de pare lagay pin lo pin la bang ke extra nam thu hai bujar long extra nam thu yala lagay extra nang dun de la dak long lo phone yo iPhone teng halo de dak speaker to lo lage speaker lo charger chutim lo lage headphone